Assalamu alaikum tuğanlar. Buna keçegi motordu askan maşinenin motoru. Kaldışta bir ödü bunda kichine nima var ekan? Выработка походу bilinbeytdilar, biroq qolganlari yaxshi lekin. Anam motordan звук chiqqan motor. Anam valv вроде выработка жоқ, тегиз жақсы. Блокто дилзада дагы выработка жоқ. Берели вопрос, но биринчи поршун не себептен мындай болуп кетти. Мындай болуп мынага урган да. Шуну билгендер барбы? Шуну билгендер болсо айтып койгулачы. Эми не кылсам болот эми муну?